Alasama partikian tuhami nato rasuluna inalaw pasahaton ulos paggabi di amuna hiti-hiti kanyang nabi dulu berdebata naging matakasunokor o masulunami ulosot lamang iluhot dulu berdebata nanggit sini rohamu pasahat dibatai marhidi-hidi nas iroha pasu-pasu tergadaro na pagtutul diamu yang nakona jadi so nakodong roham alay mo roham nas iroha ikagilos semua nakaraw ni rodo tuhuda tuntak dalu bersila dan uli buruku mangidoho asatanya kamu apa dua asaro rokat nami rokat di badan atau dinami sifat atau tuhatta utangnya ko kami dumuruku mau lihat kemana Tuhan ojak kumay di bagasan dari oba sama Tuhan yang si Tuhan ini di batu luhut tuhoina lo tuhilak niso si orang nami nabi na jumpa ko niya si rohani Tuhan maham nabi na jumpa ko ni holong rohani Tuhan maham jala Tuhan mamangarahu di holong na bagasan rohamu di padalanan di rumah tanggamu naik si luga holongmu atau titik-titikinan itu iya betul betul matangin nami pagilo na nami tuwa lupa bata sabu baka nalumuni rikonoy mo pagkakari maksang alay unang gabi ujahan dihamu ulaw nangyari ang kanori na nagdali tumanang na di pasirape ang udihako na di buhok tinggal di pasu-pasu Tuhan dan ang nalita namu pikiran naon di kompangon si Borgo inalaw ba upar ko yung holok namin Tuhan hindi yung lusunod ako sa holok namin agya pa ya kotor di muna di batang ng ulos yan ay dadatte maniti dadatte maulos si mahami biru di parulolo ito ako yan ako namin agya pa ulos na lang pasaktan nyo gabi silo na bal gani mo inalaw mga lugaw ng mga kanya gabi Masih
Oh